Itworohomuriza bonere ndi umuhondogo naho ngiye ndifura kwa muhire nubwo buze ndifura kwa muhire kuba kuba bagira ngo difisene oya ndiri ya inyuma ariko ndifura kwa muhire nkundi murenge nkunda n'ibyaho byose ngakunda n'abantu ndi umuhondogo ntoye Kicukiro hano biti Gahanga iwacu ni aho ngaho nyine ni iwacu nyine ariko iwacu ndacumbitse hariya kubera ko none ndasize ibirato ariko iwacu ni mu Gitasha mu Gitasha iwacu ni mu Gitasha murahazi mu Gitasha niho ku isoko y'abasizi niho ku isoko y'abatonyi n'intonesho iwacu ni mu Gitasha ndakunda cyane n'umwishwa w'abanyabyinshi b'abahiri ntacyo mbivuzeho ariko n'umwishwa w'abanyabyinshi b'abahiri reka twakire perezida rero mugomera amashyi simbibyerere ko murangakarira. Murakoze cyane. Nitwa Ngabo John ndi umuhondogo umwana wa Charles wa Kangungwa wa Muhire wa Nironkwa wa Binaga. Abandi umuyobozi w'Isooko murambabarira cyane nagwaye grippe niyo mpamvu mfite mask. Nari ngiye gutanga haleluya ariko nsanze tutari mu ikanisa ryarangiye. Rero mbere na mbere shima Imana kuba tubonye uburyo n'umwanya tukagera hano. Imana yabwe icubahiro. Navuga ngo twarabirose cyangwa se twarabitekereje ariko uyu munsi birasohoye. Mbere baje kwakira abasangwa bose nibahaguruke mu bakomera amashi muhaguruke. Kwara abatahagurutse ni muri abasangwa abamubona nibo twafatikanyije umurimo uyu mwaka wose. Twanyamarembo Angelique ndi umuhima wagira ngo ganka umwishwa w'Abanyakarama iwacu ni mu Biyogobogo ducumbitse Kabeza ubu ngubu. Turashimira abantu bose bageze aha ngaha bakuru bacu kuba baje kwifatanya n'abandi bose. Murakoze. Nitwa Nyashimwe Esperance ndi umusinzira w'umusanganya mu rugo iwacu twari dutuye ni mu Minembwe ahantu bita mu Madego umwisho w'abatwari. Murakoze. Arakoze cyane arakoze mugenzi we yakoruzo. Yes Benjamin wasapo. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Zabusore Ikirenga. Vuga cyane. Iwacu ni ku Ndondo kwa Masata ariko ubu dutuye hano Gikondo. Nitwa Umutesi Sara nanjye nigaga hano kuri Ecole Congolaise umwaka wa 2019. Ndi umusinzira w'Umunoni mu rugo ruguru n'ahitwa mu Bijombo just natwa tutuye ku Gisozi hano no mu rugo. Nabishimiye ntabwo nari mperutse gutaha fete y'abana bo mu Isooko so nishimiye kubabona kandi kuhaje no kuri murasa neza kandi. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya bwoko bw'Imana. Naye ndashimana ko yanyemereye kugera hano. Ntabwo byari byoroshye nubwo naze ntinze ariko ndashimana ko yanyemereye kuza. Nitwa Kazungu Rachel. Nitwa Frakazi Merci ndi umugorora.
iwacu ni mu Minembwe kuri Gishigo, ndi umwishwa w'abasinzira b'abahimuzi, ndi umugorora w'umupfukuye. Nanjye nitwa Musabyimana Kusome, ndi umugorora w'umuhenda, iwacu hari mu Marundi mu Mibunda. Nitwa Mbega Mutabazi, ndi umusita, ndi umwishwa w'abagorora w'abasiza. Nitwa Nyangabire Mignone, nkaba umurundi w'umuhiga, ndi umwishwa w'abasinzira b'abayira, iwacu hari ku Kabingo. Nanje nitwa Kamariza Yvonne, ndi umurundi w'umuhondogo. Iwacu ni mu Karingi. Uri umwishwa w'abaki? Ndi umwishwa w'abasita. Umwishwa w'abasita, arakoze cyane. Nanjye nitwa Nyamuco Angelique, ndi umwega, iwacu hari mu Rugabano, nkaba ndi umwishwa w'abadahugu. Nitwa Maniragaba Alexis, iganguca imbogo, umusore w'igituza ruhanutse amabuye, utegesha kwa Gapita. Mzee bamwita Sebazi Sinzakarayi wa Gapita, usa n'abandi gatura bukombe bufuno bwa mbere nkandirira kuramba nyina wa Nyakuruha. Iwacu ni ukivumu mu Minembwe, ndi umunyakarama. Ndi umwishwa w'abega. Hanze banyita Nkikonkomezi, iwacu ni ku Kabingo, ndi umuhima, nkaba umwishwa w'abanyakarama. Amazina yanjye ni Azarias Kimararungu, ni jepere w'ino famiye, ndi umunyabyinshi w'umukombe, nkaba umwishwa w'abahiga. Murakoze. Madamu ni ndikuta kutupresence. Madamu ni uyu. Yahaye. Murakoze, nitwa Nyagiciro Aime, ndi umurundi w'umwongera, nkaba umwishwa w'abasegege. Iwanyu ni he? Bye. Iwanyu ni? Ni ku Ndondo. Murakoze. Banyita Mironeza Merci, nkaba ndi fura abanyabyinshi b'abahira. Abanyabyinshi b'abahira. Babasa. Nanjye banyita Kirenga Divine, ndi umusama, nari ntuye ku Runundu, aho bita mu Minembwe. Bita he? Mu Minembwe ku Runundu. Nkaba umwishwa w'Abarundi. Murakoze, amazina nitwa Lise, nkaba ndi umusinga, ndi umwishwa w'Abanyakarama. Mu rugo ni ku Kivumu mu Minembwe. Mwiriwe. Banita Benjamin Ndahindurwa, ndi umuhungu wa Muhire wa Gaparani. Iwacu hari mu Mibondando bita mu Turambo. Nkaba umuhungu w'Abarundi w'abahondogo, nkaba umwishwa w'abasita. Nije pere w'iyi famiye muri kubona hano. Ariko mfite abasore ndabona. Twegerane kugira tugaragare twese. Uyu niwe madame wanje. Kina mama. Mwakumye amashariko, tingamubona ko tuberewe. Muri kubisuzugura. Sawa, reka twumve mere n'abavuge. Njye ku mazina banyita Nyamutunzi Jeanne, ndi umusinzira wo mu Bwari, na umwishwa w'abahiga. Iwacu ni mu Minembwe ahantu bita ku Runondo. Naje babita Mutimpe Justine, iwacu ni mu Minembwe aho bita Irundo, ndi umurundi w'umuhiga, nkaba umwishwa w'abasita. Naje banyita Irakoze Valere, ndi umwega, twari dutuye mu Rugabano. Papa bamwita Rukundwa wa Rubego wa Ndakekwa wa Ruganda. Nitwa Sehumza Tresor, ndi umuzigaba w'umugogo. Iwacu hari mu Mibunda ku Itara. Ni mu Mibunda ku Itara, urakoze. Ndi umwishwa w'abasinzira b'abashuhi. Nitwa Amasomo Delphine, nkaba umunyabyinshi w'umukombe, iwacu uri mu Mibunda, nkaba umwishwa w'abahiga. Nitwa Byiza Kado, ndi umuhiga, mu rugo niko ndondo mu Kanogo, ndi umwishwa w'abasita. Naje nitwa Pacifique Gacumu, nije mfura yabo, uyu niwe data. Furengana na se kabisa. Furengana na se. Ndi umugorora w'umutuganyi, nkaba umwishwa w'abahiga. Ninjye pere w'abana bose mubona aha. Uvuge ufashe mikrofone utari kuyihindura. Uyu niwe madame wanje. Yego. Uyu akaba imfura yacu.
uyu nguyu nawe akaba umuherezi karihisha inyuma ya nyina ariko tavuga hari undi nawe ntari kubona bakaba banyita David nkaba niga hariya kuri Ecole Congolaise ndi umunyakarama nkaba mwishwa babitira ngira ngo ni ibyo iwacu yahibagiwe kabanza tekereje kukivumu nakwe kukivumu mu Minembwe je banyita Nkomezi Fidele ndi umusita w'umufirira kaba mwishwa w'abanyabyinshi iwacu ni Gakenke nanjye banyita Mbega ndi umusama ndi umwishwa w'abanyabyinshi iwacu ni mu Minembwe Irundo uriya ni Irundo vuba ari avuye wavuze ahandi handi waba uri mu Kigazo nakuvuze ni mu Gatenga mu Gatenga nanje nitwa Nkunda Bienvenue nabyawe n'abanyakarama ariko ndi umusita sinzi impamvu muzabaze neza nimba ari umunyakarama wabyara umusita Murakoze cyane nitwa Eric Semwiza kazamuwe ndi umusita w'umutambwe nkaba umwishwa w'abasinga iwacu ni Bubembe ahitwa Kavumu uyu ni umuryango wanje uyu ni umuherezi uyu ni imfura uyu aramukurikira n'uyu ni umukobwa uyu ni mama wawe murakoze nanjye nitwa Kirenga Mirahansi ndi umudahugwa ni umwishwa w'abanyabyinshi b'abagabo mu rugo ni mu Rubembe nanjye nitwa Mutunzi Olivier kaba ndi umwega w'umuganda twari dutuye mu Rugabano nitwa Kazi Nzabakiza kaba ndi umuhima w'umugirangoga kaba umwishwa w'abarundi b'abahiga nanjye nitwa Munyana Angelique ndi umusegege nkaba umwishwa w'abasinzira nako oya nduguseke birashobora kuba kundi inyama cyane yacu ni mu Rurambo shobora kuba arukunda kundi inyama cyane nanjye nitwa Mpore kaba ndi umugorora w'abasizana ndi umwishwa w'abatware twari dutuye mu Rurambo iwacu bakazadufotora amafoto bakatubwira ngo bagiye kuyoza akagenda agera imvire bakohereza urwandiko ngo amafoto yarahiye kandi warishimye amayingabira agashira utegereje ngo amafoto azoza aho kuza ifoto hakaza urwandiko rw'uko amafoto yarahiye cyangwa ngo n'urwo rwandiko ntirushike rukaza rwaranyagiye waruzingura rwaba rushangiye tugere rero kwakira abantu bakoze kakaweti reka nsabe Sonia yatambuke muhe impano na mugeni hari abantu bazi gufata uburyo bw'amafoto bamwe ko mwarakaye muze museke bite oye musubire mu iyo foto ko murarakarira ifoto ngaho fata ako kantu nawe fate n'ako kandi kameze nk'akabuyengesha zamura mwumva nanjye natomboye Semwiza Eric Perezida Semwiza Eric Vamuzanire gift yiwe hanyuma protokole waze kwakira njyewe natomboye Nkunda nyine uri ugiye natomboye genda barakuzanira ngwino impano yawe barayikuzanira
Oya irasa nibaye surprise. Iko. Ntabwo mwabivujije. Oya. Oya mwaravujije. Nta kibazo uwatoye iriya arahita yifotoza na mbere. Sibyo? Bara ni abantu bo ku ifoto. Mwiriwe kandi nanjye natomboye hagiye yitwa nti Nkomeze Ecole. Nkomeze Ecole. Uriya mugabo yarakaye baje. Yewe ko wagira ngo yakoneshereje. Bambaye neza ariko karasa nkaho yondewe. Kamera kora ko. Yego. Pasteur. Uyu ngo namuyumbe gukora tugiye. Arakoze? Mugenzi rero natubwire. Nanje natomboye Muco Pacifique. Natomboye Muco Pacifique. Uriya mugabo afite akantu kariho umutima ashobora kuba yaratomboye umukobwa. Simbyamije ariko ndabikeka. Nanjye natomboye Songo. Asa nk'ukubura gutya akareba ku matwi yawe. Hanyuma bakaza kugatereje kugatera. Urebe igitabo cyo muri Zaburi. Wambaye neza data. Wewe uko sexy wambaye neza. Nanjye natomboye Ndungutse Richard. Yatomboye Ndungutse Richard mwera hano. Atambuze. Ko mwarakaye bite? Oya kubera twinshi cyane. Murakoze. Nanje natemboye Irakoze Valere. Natomboye Irakoze Valere. Intore cyane umugabo aziguhamiriza niba ukuriye iriya gurupe yabanje hariya. Nanje natomboye Kazi. Yatomboye Kaze. Nanjye natomboye Mutimukeye. Oya nditwumvise wako. Natomboye Mutimukeye. Ushobora kuba harimo akantu.
babanze kuvuga mutimukeye wamuca nyine usira n'umutima wawe useke. naje natomboye uwo bita Samuel Mpore. umuhungu w'igikara n'umukobwa w'inzobe wenda baseka, nudaseka ngo wemenye ngo agaragare nyine hano ku ndugu. Tutubwiye ko watomboye wa akadafuzo yaradutse. Oya hari abantu bakazava iwabo bariye bageraho bandi bakakubwira ngo ngwinuke, akambamo ngo mama arangwe gusigaza mpunga, batangira kujya ino ukazibona karaguma kureba basira kumubwira bakunduye. Kizwumvise w'amahoro Alice itombora bisawa. bari kuganira muri mikoro. Yatomboye gukobwa ni Pasiterine uyukuri n'akabaho muririmbyi mu baririmbyi bakomeye hariya ku ishuri. Umutanzo uri kubiziga Murakoze cyane. Udusigaye yatangira rero Benjamin.
Shaka tubazumi. Like ifoto.
wavuze bato murakoze nanjye natoboye kuri kadiri Noririmba mwese musohoka nicyo kibazo. Barakaze nanjye natomboye Angelique. Kuko nguko ukamubanza ukavuga nk'izina ryawe ukavuga ngo naje natomboye nawe biba ari byiza cyane. Nitwa Gise natomboye Angelique. Baratombora nuko. Yes. Nanjye natoye Mugisha Mbabazi. Oya twumvise. Mugisha Mbabazi. Uriya kera bararangiye kuriya ibyo bivuyemo uriya yari yatomboye yari ataravuga yari agiye gufatira undi sawa nakomeze Mugisha Mbabazi yatomboye nde yatomboye Nyanzoro na Nyanzoro ndahora Nyagikaraga nazi turabura Nyanzoro tuburane Nyagikara cyangwa Mutirabura muzane Mutirabura bayatambutse
Yes, ikaze mfite abakunzi ba REINE TV. Nkuko mwabibonye twari turi mu muhuro w'isoko y'abana b'abanyamurenge. Murabizi kuri REINE TV no umuco wacu kugira ngo tubasangize ibijanye n'umuco wa Kinyamurenge. Muribuka isoko ya 2021 twari turi mu muhuro wabo, isoko ya 2022 nabo bari turi mu muhuro wabo. Hano twagarutse n'isoko yo muri Ecole Congolaise. Nkuko mwabibonye bari mu muhuro, batweretse ibirori byiza, babyinye, baranywa, bararya. Rero hano turi kumwe n'abayobozi babo. Bagiye kutuganiriza, batuganiriza ku muco wa Kinyamurenge. Baratangira batwibwira nkuko bisanzwe, batubwire se ni bande, bashinzwe iki, kugira ngo dukomeze n'ikiganiro. Turahera kuri uwo mugabo ufite mikrofone mu ntoki, aragenda ahereza abagenzi be hanyuma nabo batubwire. Uratubwira ni uri mu ntoki, uri ndushinzwe iki muri gahunda twaza dukurikira hano. Wakomeza ukatubwira. Murakoze cyane. Tubanje kubashimira
icyizere mwatugiriye kumva ko uyu munsi tugomba kuganira namwe mu bijyanye n'umuco wa kinyamurenge. Urabona turasa nk'aho tugisize mu yandi magambo mu bijyanye n'imyaka cyangwa se mu mikurire nk'uko nabyita, ariko mwabonye ko ari twe mugomba gukoresha. Tubanje kubashimira. Umuco wa kinyamurenge umuntu azabanza akivuga hanyuma akabona gukomeza n'ibindi wenda. Kanivuge ndi umuhondogo, amazina nitwa Irakiza Mushabizi, ndi umwishwa w'abasegege. Ruguru hari mu Ibogobogo, niho mu rugo, niho navukiye. Murakoze. Ibirenze kuri ibyo wenda mwabaza. Yes, bagenzi bawe nabo batwibwira kugira ngo tubone kwinjira mu bibazo nyuma babaze kutwibwira. Ni amahoro. Murakoze cyane. Tubanze kubashimira ko kuba mwadutumiye. Ndi mwene Sengiyumva wa Kasosi ya Rwatangabo wa Budagu. Nitwa Kazungu Hashel cyangwa se Nyakazungu. Navukiye ku Kabara ariko nakuriye Uvira naho mu rugo batuye hano mu Rwanda nka Nyamirambo. Murakoze. Ndi umusama ubuhinda abandi nka umwishwa w'abasegege. Murakoze. Mbere ya byose reka tubashimire. Baza bacu umugana abakuru bakavuga urugo rutakwisa umushitsi ntiruba rugwaho. Reka nitwa Irakoze Valere, ndi Mbega, papa bamwita Rukundwa wa Rubegwa wa Ndakeka wa Ruganda rwa Rukabya kurinda. Muri iki gikorwa niho nkiza uyu mwaka, ariko nari nshinzwe ibi bintu by'umuco. Kano gatimu wari wabonye kare nije wari ukayoboye nyine kwerekana umuco, imbyino za kinyamurenge nyine, indirimbo z'inka. Kaba umwishwa w'abadahugwa. Niko sawa. Murakoze. Kantangire nivuga. Nitwa Nabayira Patrone, ndi umusinzira w'umuyira, umwishwa w'abanyabyinshi b'abahire. Twari tubaruguru muri Kongo hitwa Minembwe mu Karingi. Uyu mwaka ushize nigaga kuri Ecole Congolaise, nakoraga nka presidente w'Isooko. Murakoze. Sawa, murakoze cyane. Turabashimiye kuba mwibwiye abadukurikiye cyane ni REINE TV. Icyo mukora murakora subscribe, musharinge ku nshuti zanyu nabo bamenye ibintu dukora ibintu bijyanye n'umuco wa kinyamurenge kugira ngo dushishikarize abantu kumenya umuco wa kinyamurenge. Dutangire tuganira se umuco wa kinyamurenge. Mbere yuko tuja ku kibazo, turi kumwe n'Isooko ebyiri cyangwa zibiri. Isooko ya 2022 na 2021. Kabiri. Mbese muravanze? Yego. Ni byiza cyane kuba muvanze. No kuvuga ngo hano harimo abayobozi babiri bo mu masoko abiri ayangaya yabanze. Yabanje. Yego. Ndagira ngo tuganire ese umuco wa kinyamurenge. Ubona umuco wa kinyamurenge ni iki mu magambo bakigerageza ubwira abantu badukurikiye? Umuco wa kinyamurenge ni iki? Murakoze. Cyangwa se umuco ni iki mu magambo make? Murakoze. Wenda ndumva ngiye ku ruhande rwanjye, ndumva icyo bita umuco. Umuco ni imigenzereze y'abantu cyangwa se ko abantu babaho, mu yandi magambo bagira imigenzo yabo bakoresha cyangwa se uko bifata mu moko no mu yandi makominote y'ahandi. Imyifatire yabo igaragaza icyo bita umuco wabo. Ndumva umuco ari uko abantu bitwara, ariko bitwara ku bandi. Sinzi niba wenda nshobora kuba ntabivuze neza cyangwa se ntabisobanuye neza mu magambo yumvikana,
ariko umuco ni imyifatire y'abantu mu yandi moko, niho umuco wawe cyangwa se imigenzereze y'ubwoko bwawe wigaragaza, niho hagaragara icyo bita umuco. Sinzi niba wenda mugenzi wanjye yamfasha nawe akagira icyo abivugaho. Mwese murakomeza mutubwire umuco ni iki, mwumva umuco wa kinyamurenge cyangwa se umuco muri rusange ni gute, umuco ni iki? Murakoze nunganira ku byo yavuze, ntabwo njya kure ku byo yavuze cyane. Umuco wa kinyamurenge numva ni imyifatire n'imyitwarire y'ubwoko runaka, wa kinyamurenge se, wa kinyarwanda, wa kigande, wa kirundi. Rero mu muco n'imyifatire ya kinyamurenge bafite uko bitwara, bafite uko nyine bagaragara muri sosiyete, dufite izo ndangagaciro tugenderaho. Umuco nakwita umuco muri izo ndangagaciro ni sohora abantu badukurikiye, hari abadukurikiye bari bavukiye hanze mu bihugu byo hanze, se wabasobanura izo ndangagaciro ni izihe cyangwa se za kirazira z'umuco wa kinyamurenge ni izihe? Za kirazira z'umuco wa kinyamurenge, yego. Ntabwo wenda twavukiye ruguru cyane ngo tuba tubizi, ariko hari ibyo twagiye twigira ku babyeyi uko iminsi igenda ihita, cyangwa kubera ko tutuye muri sosiyete, twavuye mu gihugu, uyu munsi tukaba usa nkaho turi mu mahanga, hari byinshi tugenda dutakaza, hari n'ibindi twiga undi muco twiga w'ayandi moko, ariko dufite indangagaciro za kinyamurenge tugenda umunsi ku wundi. Za kirazira, umwana w'umunyamurenge ntagomba guca kuri mugenzi we atamusuhuje, yambu mwaramutse, mwiriwe, cyangwa se umuntu mukuru agomba kubanza akivuga, wowe uri nyine wowe mwana ugaca bugufi ukamuha ijambo akabanza akavuga. Ikindi kintu cy'umuco wa kinyamurenge, kwivuga ngo nitwa runaka ntabwo bihagije. Urivuga ukavuga iso, ukavuga umurara wawe, ukavuga aho mwabaga, ibyo byonyine bivuze so, ukavuga n'umurara nyine n'igisekuruza. Umunyamurenge wuzuye ahita amenya uri wa kanaka, kuko twese turaziranye, twese turavukana, turi bene mugabo umwe, uhita umenya uyu mwana ni wa runaka, bari batuye aha n'aha. Hakaba n'ibindi za kirazira, wenda sobukwe ntumuhamagara mu izina, uratsinda se, ugira gute, ibintu nk'ibyo ni byinshi. Nuko tugenda nyine tubyiga natwe, ko twakuriye mu mahanga ntabwo tuba tubizi cyane, ariko umunsi ku wundi tugenda twiga, ni byinshi bitandukanye. Wakomeza na bagenzi bawe nabo bakavuga tukabivaho. Jewe ndumva umuco n'inkiragijya basogokuru, kuko basogokuruza nibo batwigishije umuco wa kinyamurenge. Umuco wa kinyamurenge ni uwo kera, nta munyamurenge wari ukwiriye gushingirwa mu yandi moko usibye abanyamurenge. Wa kinyamurenge umuco ni iragi twasigiwe na basogokuru. Kera umukazana tiyobwiye sebukwe nabi, ariko abo kubera bataye umuco wa kinyamurenge barababwiye. Je ndumva umuco n'ikiragijya basogokuruza, kuko ibyo umuco dukurikiza wose ni uw'abasokuruza. Urumva umuco uva kuri basokuruza, nibo bawushinga. Je ndumva ari nk'ibyo. Murakoze. Sawa, murakoze. Nanje nta bindi ndenzaho ku byo bavuye kuvuga, ariko nanje uko numva umuco ni imigenzereze tugenderaho dushingiye ku babayeho mbere yacu, cyangwa se karaktere z'ababayeho mbere yacu. Njyewe niko numva nasobanura umuco. Sawa, murakoze. Yes, murakoze. Turabashimiye ku byo mutubwiye. Ngira ngo yatubwiye kuri kirazira z'umuco wa kinyamurenge. Kirazira ko umukobwa yita sebukwe mu izina, kandi kikazira yuko umukazana asangira na sebukwe ku meza. So nkahita mbabaza akabazo kamwe, tuhita tujya ku kibazo cya nyuma tugahita dusoza, urabona n'ikirere cyahindutse. Ese kubera iki umuco wa kinyamurenge habaye n'ibintu byo kubombora? Byagenze gute? Kubombora byazanwe n'iki?
byagenze gute kugira ngo babeho kubombora mu muco wa kinyamurenge byahereye he? Murakoze cyane. Ubundi amateka tubwirwa n'abakuru cyangwa se basogokuru mbere hose ntabwo umuco wo kubomboka wahabaga. Hahose habaho umuco wo gushingirwa mbese cyangwa se wo kubariza umuhungu umugeni ariko biciye mu nzira nziza idasa no kubombora, nkuko kubombora niko mu yandi magambo niko kuja kwiba, niko kwiba umuntu, ariko mbese kubombora niko kwiba umuntu mu buryo butazwi n'abantu cyangwa se n'ababyeyi be. Nje ndumva kubombora impamvu zabayeho suko hariho ibyiza bihari mu kubombora, ahubwo n'abantu biremeye icyo bita nyine kubombora no kubomboka, babyiremera ku bushake ariko atari umuco mwiza, ni ukuvuga ngo ndatekereza ko byatewe n'ahari n'izindi kominote twari dusanganywe duturanye iriya, ndakeka atari umuco wa kinyamurenge wahozeho, ahubwo ni umuco njyewe ntekereza ko dushobora kuba twarakopeje no ku yandi moko, ariko umuco wa kinyamurenge utubwira ko basogokuruza uwo muco ntawo bagiraga kubomboka no kubombora. Kubombora si umuco wa kinyamurenge, njyewe uko mbyumva numva ko ari umuco wavuye mu yandi moko mbese duturanye cyangwa se y'abaturanyi. Kubomboka ni umuco wo kwiba umuntu mu buryo butazwi, kandi umuco w'umunyamurenge n'imfura umunyamurenge ntatiyo kuri cyo kintu cyo kuja kwiba umuntu mu buryo butazwi, ahubwo nuko habayeho abantu nyine bakopeza umuco ku yandi moko, bakumva ko nyine bagasa nk'aho bagurishije umuco wabo wa kinyamurenge, ariko umuco wacu ni ugushingirwa. Murakoze cyane. Kugira ngo dusaranganye umwanya, hereza bakina mama nabo batubwiraho nitumara dusembuke ku ngingo ya nyuma. Umuco wo kubombora ubona gute? Yego, umuco wa kinyamurenge kubombora ubona gute? Ubona bikwiriye ku muco nk'abanyamurenge cyangwa bizohoreho? Murakoze. Mbere yuko nsubiza icyo ngicyo, ubundi umuco wo kubombora nkeka ko watewe wenda umuntu adafite ubushobozi bwo gushingirwa cyangwa nyine kuba bamushingira, nkeka ko ari uburyo bworoshye kugira ngo umuntu abone umugore cyangwa abone umugabo, kuko iyo wabomboye cyangwa wabombotse ntabwo bisaba ziriya depanse zose ya mu bukwe, dote, mariage, civile, nk'ibyo bagahitamo rero kubomboka cyangwa kubombora kuko byahitaga byoroshya ibintu, ariko ntabwo ari byiza. Ibikwiye ni ugushingirwa, ugafata irembo ukajya kubaza umukobwa wamushimye, ugafata irembo. Ukiri aho ngaho hari abana b'abakobwa b'abanyamurenge usanga barabigize umuco, bumva ko gukora mariage atari ibyabo, ugasanga umuco baba bakeneye kubomboka twavuze ko si uwa kinyamurenge. Si uwa kinyamurenge? Kubomboka si uwa kinyamurenge, ni umuco ku yandi moko. Ayo moko ni ayahe? Urabona ko n'amoko y'abakongomani muri Kongo kandi menshi, sinavuga ni ubwoko, ariko cyane cyane abanyamurenge tuba n'abapfurero, ababembe, abashi, mbese nyine muri province yacu muri make kubombora byazanywe n'abapfurero. Kubombora ni umuco wa gipagani w'abapfurero, si umuco w'abanyamurenge. Murakoze cyane. Tuva kuri iyo ngingo dusoza, ndagira ngo mbabaze, twese twarebye event mwakoze cyangwa se umuhuro mwakoze, ese nkamwe abayobozi mwabonye ibintu byabaye hano, mwabibonye gute nk'abayobozi bahagarariye abandi? Kaduhere ko ufite mikrofone nta kibazo. Ibintu byabereye, ese ibyo mwashaka nibyo byabaye cyangwa hari utuntu twagiye tuba tumwe mutari mwiteze? Oya, bimwe nibyo byabaye, ibindi nyine byagiye bizamwo habaye izindi mpamvu, ariko bimwe twabigezeho, ibindi byajemo ibindi, ariko byagenze neza. Twerekanye umuco n'isoko, ifete y'isoko yagenze neza kabisa. Murakoze. Hereza mugenzi wawe nawe atubwire, hanyuma tuze gusoza.
Sawa murakoze. Nkuko twabibonye ku ruhande rwanjye nabonye byagenze neza, twakoze ibintu byiza by'umuco, bagaragaje umuco nubwo wenda hagiye hazamo utundi tuntu tutari twiza, ariko ku ruhande rwanjye nabonye byagenze neza, byari bimeze neza, bagaragaje umuco. Sawa murakoze. Murakoze kuri ico kibazo ciza mutubajije. Muri rusange urebye uko igikorwa cagenze neza, ibintu byahabereye ni byiza, ibigaragaza ko bano nabana batoya ariko kandi bazirikana umuco, bafite byinshi muri bo, urabona ko bafite ishaka ry'umuco wacu wa kinyamurenge, kandi ntabiza byuzura byose kandi ngo ntabyera de tihoburamo bene utu dutoya gusa. Nyine ugereranyije n'ayandi mafete yagiye aba bene aya ngaya, harimo ikizungu cinshi, abantu bafite ikizungu cinshi, usibye ko naco atari kibi, ariko hari aho biza biba gukabya, ariko muri rusange igikorwa cagenze neza cyane, twagishimye twese. Murakoze. Murakoze. Nanjye nunganira ku byo bavuze, sindi bujye kure ku byo bavuze. Ndashimana ko kino gikorwa cyagenze neza nkuko twagiteguye, twagiye tuvugana n'abayobozi b'Isoko bariho uyu mwaka, byagenze neza. Barateguye nyine bapanze nk'abana b'abantu, ariko Imana nayo igipanga ibyayo. Turashimana ku batwitabye, abashitsi ndetse natwe ntabwo turi abashitsi, twe twaranyije mbere yabo, ariko turashimana ko twabaye hano. Byagenze neza bitewe n'ukuntu twateguye, abo twahamagaye baratwitabye. Turashimana ko byagenze neza. Urebye ni nka 90% uko byagenze neza pe. Ntacyo twashinja Imana. Murakoze. Ku bijanye n'uko fete yagenze y'uno mwaka 2020-2023, nuvanje we byanshimishije kuko uko biri kose byagenze neza, ntago byagenze nabi. Nubwo yego dukorera ahantu hasa nkaho tudafite ubwisanzure buhagije, bitewe no kuba tutari iwacu, ni nkako nabyita. Niyo wenda nkayo mbogamizi nshobora kubona ngewe, dushobora kuba twagize ntitwisanzure ngo tuvuge icyo dushaka, dukoresha amagambo dushaka, ariko muri rusange bijanye n'Isoko byagenze neza, twabyishimiye kubana nabo, kandi dusanze n'ubundi bagikomeza no gushishikariza abana biga hariya umuco. Birashimishije cyane kuri barumuna bacu kuba dusanze bagifite cyangwa se bakizigamye umuco wa kinyamurenge, kandi bari mu mahanga, kandi urabona n'urubyiruko, uriya urubyiruko nibwo rufata imico cyane kuruta abantu bakuze, imico yandi moko mu yandi magambo. Ariko dushimiye ko twabasanze bameze nuko batuyoboye twebwe nk'abakuru bacu. Bakoze cyane, namwe turabashimiye. Murakoze cyane, mwatugiriye icyizere cyo kuba twabasha dusoza ijambo rimwe ku banyamurenge batuye hanze y'u Rwanda, yaba urubyiruko rw'abana b'abanyamurenge batuye hanze y'u Rwanda. Ijambo rimwe gusa dusoza, ijambo rimwe, mugende muvuga ijambo rimwe dusoza. Urakoze. Umbwiye kugira icyo navuga ku rubyiruko rw'abanyamurenge ruri hanze y'u Rwanda. Nabashishikariza cyane kabavukiye iriya mu mahanga, nicyo wabashishikariza ku kijanye n'umuco wa kinyamurenge. Umuco wa kinyamurenge nabashishikariza cyane gukomeza kuzigama umuco wacu wa kinyamurenge, no kwita ku myemerere yacu y'abasogokuruza n'abasogokuru, tukakomeza mu muco wacu. Buriya muco ni ikintu gikomeye, tukakomeza cyane. Ariko murakoze. Murakoze. Nanjye icyo nababwira urubyiruko cyane cyane, mugire urukundo, muzirikane, nyine mushake kumenya umuco wa kinyamurenge, mushake kumenya iwacu, mukunde igihugu, mugikumbure, mugikorere, kuko bajya bavuga ngo fin de fait tuzataha. Rero waba waravukiye mu mahanga, waba warahagiye ukuze, muzirikane iby'iwacu, muzirikane umuco, mwubahe, musenge cyane, mukumbure iwacu, tuzataha. Murakoze. Murakoze cyane. Icyo nushushikariza urubyiruko rw'abanyamurenge ruri hanze y'u Rwanda cyangwa se ruri na hanze ya Kongo muri rusange, nubashishikariza gukunda umuco,
no kuwuzirikana aho mwaba muri hose, nubwo utahavukiye ushobora kuvuga uti sinahavukiye nta byinshi nzi, ariko hari abo ushobora kwegera. Dufite abasaza bacu dushobora kwegera bakatuganiriza, bakatubwira amateka ya ruguru n'umuco, nubwo twaba turi mu mahanga ariko kandi tukazirikana umuco, ntitwibagirwe abo turi bo, kuko baravuga ngo amazi arashuha ariko ntiyibagirwa iwabo wambeho. Nico kimwe nuko natwe dushobora kugenda amahanga tukagera kure, ariko kandi tukazirikana gakondo y'iwacu, tukazirikana ko turi abanyamurenge b'imurenge, tukazirikana no kuhakorera mu bushobozi dufite bw'ababukeya cyangwa bwinshi, kuko twese ntabwo tuzarwana intambara y'amasasu. Ushobora kurwanisha ico ufite ukabatera inkunga mu bushobozi nyine waba ufite, kugenda ushobozwa, ukazirikana igihugu, ukazirikana gakondo yawe. Nico nabashishikariza. Murakoze. Abari hanze y'imurenge twobashishikariza gukunda umuco, bagakunda iragi ry'abasogokuruza no gukunda, kandi iyo ukunze umuco uba ukunze n'igihugu kuri, ntubaga wibagirwa iby'iwanyu imurenge. Rero abari hanze ya Kongo, abari hanze y'imurenge nobashishikariza gukunda imurenge, bagakunda n'umuco wa kinyamurenge. Jene nk'ibyo. Sawa, murakoze. Kuco twavuga ku bari mu mahanga, turabashishikariza gusigasira umuco wacu, bagira ubumwe, urukundo, bakunde umuco wacu wa kinyamurenge, basenge, bitware neza. Murakoze. Channel ni ya REINE TV.